Hello, friend. ปีนี้นังลิตุมฟันและสวิดีโอลองในกิจท่านปนจีและบางเกณฑ์นังลิตุมแฮมินี่นุ่นเป็นกุศลสินังลิตุมแฮมโซลิสกิลังจีมาและสวัสดีเทลสินังลิตุมฟันนักท่านปจินีปนิกพอจงสินังลิตุมแฮมโซลองจงสินังลิตุมอเมนดูปุโรตังเตเซนชั่นปนเอลมาและเป็นตังกะจังลงมาจังจีมาและสวัสดีเทลสตามินังลิตุมและสวิดีโอลองแท็กปนลองอีกพอนังลิตุมและส่วนอัปเดตกิลองเวอร์ซีฟันและสวยยูทูบช่องและบางเกณฑ์นังลิตุม subscribe อีกคนและเป็น latest update กิลองเวอร์ซีฟันสตามิเบลอาร์จันเบลปนิกอนตั้งแต่นอนกุศลสิกลังนังจิมาและสกุทักเลจิทันปลนังและเป็นหลังปลนังตั้งแต่พุทธจิทันปลนังและเป็นหลังปลนังกุศลสินาลิตุมนอนนักกิมีเฮมโซลิสกิเจกปนจิมามาแต่เฮมโซนาลิตุมลองดุนแอดเป็นตังกาจิทับลมาจิทับเทมาและเป็นกุปีที่สิกจิทับเทมาและโซดีเทลกุศลสิกลังนังจิมาและสกุทักนอนหลังปลนังและเป็นจิทันปลนังนาลิตุมและโซวิดีโอดีสคริปชั่นลองสตามีลิงก์ลงปนอีกซิโอและโซลิงก์ลงเบอร์ลงปุตเตนาลิตุมa mobile screen long stamina son arjana shiklang ek pola penalitum dak thek pon long je 3 line long ber be apra nalitum the official website nalitum thek pon long po Ministry of Rural Development Government of India Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin nalitum dak thek pon long igji laben puthon nalitum the 3 line thek long ji la 3 line edim nalitum ber pon igo 3 line long ber pon igde pen afid nalitum dak pen an option long pon igji about awas of documents guidelines sketch holder lapen dak success stories taminali tum long pon exinali tum ke ber pon engji labang ke ladak thek long ji awasop wadim na sodim nali tum ber pon ego awasop long ber pon egde pen apit puthot nali tum dak pen puthot option long pon thila data entry report lapen FTO tracking EPMN lapen performance index lason long pon exi staminali tum ke ber pon engji bangela report podim ber egon report along ber pon egde pen apit lapen nalitum atheng no son option na che pena anda ke tok pondo exi lapen nalitum la f la g option do z mate da ke cheng pen a b c d e f la g long thek pon long po coverage report lapen nalitum la one number thek pon long exi da ke tok pondo status of other job card sbm lapen secc mobile number seeded in mis la son nalitum da thek pon long ji la sodim nalitum ber pon ego la sodim ber pon ik de pen afit puthon nalitum dak thek pon thu long lang dak PMAY cumulative process till date nalitum thek pon long por Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin la son dak tok doji la pen da all state doji all state adim nalitum beringo all state long ber pon ik de pen afit puthon nalitum la assam thek long ji assam long select pon ego assam select pon ik de pen api puthon nalitum da ka select pon thunang la dulang la select pudui la sodim nalitum ber pon thunon select long ber pon igdet pen apit puthana nalitum dak pen district ba select pon nang po district nalitum select igdet pen apit puthana nalitum la select option long thulang puthot nalitum ber thunang pola pen Bokazan Havragad langsomi pilomba jong konat pen senalitum bilang ma also adim nalitum chongwai go west pulo nalitum west Karbi Anglong select pon ego west Karbi Anglong select pon igdet pen afit dag nalitum block bang select pon tunang po lapen puthon ni lidag example afan ni lidag lumba jong select pon lo lapen puthot dak select put kitok do thulang la select long nalitum ber pon ego dag no panchayat pus dag do pon lo panchayat age la se panchayat do pulo te dag nalitum amen Chelang ipji la nalitum dak pen ke select pon angji mate ke fill up pon angji la pangge kenang sot lo lapen puthot dak loading po loading la pangke net do dim pul tenang litum la pangke an dero lapen net ka vedim pul te la pangke sab so la loading bang apor nang chata thekji lapen puthot la dak loading iget lo pulo tang te litum la captcha doji captcha ke ber nangji la pangke an kenang sot se captcha ber be apra na litum la ber la pangke na litum dak pen details la pangke thek pon long ikpo ke chengsi nalitum dak pen registration number do je beneficiary lapen house allotted to lapen priority lapen Aadhaar status lapen UID status asonalitum dak pen do ikpo lapen house sanction lapen completed house sanction lapen nalitum da so adim pen list kilang pon long ji la bangki ka complete tang tum ta dui lapen non head jong sanction tang la ta nalitum dak pen thek pon long po lapen nalitum dapen pen an option long pon exi la pen kopia bank ma kon anatang ka sinalitum ekona long ki jang ma command to ki jang ma so details taminalitum dak thek pon long ekpo la pen bangko an sida pen complete tang ma la pen no na kimi bangko an sida sanction pon tang ma la so details taminalitum
thek pon long ikpo lason athak nalitum amen da duma vima mate sanction eloma sanction Chelang ma lapen ko anang ding sinalitum non kilema lapen ko an kisti si kilong tang lama mate ko an installment sinalitum kilong dun tang lama so details ta minalitum dak pen thek pon long ikpo jong sinalitum toilet apply plo tangte dak ta nalitum Chelang pon mi ji jong si toilet nalitum long dun pul da so details ta minalitum dak pen thek pon long ik ji nili ang ton pen details da PAKLANG pon thek thi da lo athema dak registration number pen chenglok beneficiary amen la pen ka kaprek dak personal dak details do la so the sinili nalitum afan ang ton details bana PAKLANG pon thek thi dat po ngas nalitum stame nalitum mina mobile pen la son lang pon igme la pen check pon igme link la bangkel nilim na pula video description along sidoji jong sinalitum video description along long le pulo tangte nilifan na humri go whatsapp along nili hodas tame nalitum fan link bangke nang pig dat po asila so video nalitum ka an ma share un share go karbi ang long aras tame palang ignang la pen pachini ignang la pen la son update mat la son na video nalitum kilang long versi fan la so YouTube channel la bangke nalitum ka subscribe nang ji la bangke kinang so subscribe chota chokche alag bell ar jandu yi hodas tame nalitum bear that pen all push select iko la lo pul nalitum a mobile along tame notification nang le ko nili video upload iglo pulo tangte Asemini a video long bangla aneng ton ponig nang lason lasi domi thakme katu kavi karbichish 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tami nilin pen cardom.